Rokok har. Iya dik. Mun siteri ya har. Ti setaman de pegal maju. Karena senakku reng belati rongku. Wah, pelik. Cek lebu lambe bahasa ngaji sekeluar. Bila lebih orang ngabo politik nak kak keji. Iya beni dai har. Coba celingaki din kelebun. Program mas satu persatu mulai keluar jalan sirtu. Oh caan 2 bulan lagi dusun beri kejua. Ya sepala. Jadi sebuah peningkatan yang luar biasa har. Ini memulai dari lambe beda. Iyong ku har. Kin lakar kelibun setiria belati rongku teretan. Masyarakat datang tapi semua ini sembako mil. Beda sekitar ada teman bun. Sapaan? Pak Osman, Bohar, Fik Martia, Martina, Sunad. Kalian mak bun? Kalian mah? Ya bagian setak datang dia. Terakhir roman ya. Oh siap mak bun. Ya leda lah. Oh iya mak bun. Kau keluar. Kaman. Tak kemin. Tayar bi kelebuna esoron raki sembako. Oh, ya badan lah. Oh ya men. Sekarang kau mel ya? Ya daripada kaman. Oh, ya lah ya. Ya teh sembako dari kelebuna. Polan kaki gila tak datang. Oh iya cang. Selangkong. Je mun kelebun. Mentara kalong. Pan para pelian nyetir sembako ke ibed. Lenyari pencitraan aku kenangan. Dunia. Sembako dari kelebun nah. Selangkong ya, Jong. Iya, daripada Betul tadi din, Bos. iya mak bun. Ya mantan di acara mah lu rokok. Mayu mak bun. Teku aki. Ore mak bun. Kamu bukan ji bos, ya meteran, jalan di okor, bingkok aspala. Mak yaspala mak bun. Cengre kawasan Bohar. Ceng lambe ta dukung kaki mak bun. Ijeng kok lagi lebun bos, ada rumah apa oleh. Adukung tak adukung ya, lah hanya matang masyarakat.
Oh, ayo okor mabun. Siap. Ya mabun. Langsung ke laut. Eret ke laut, Bos. Dia ya mabun. Berapa meter? 10 mabun. Mari mabun teku mabun. Siap. Meter nare mabun. Mau berapa, Bos? Second mabun. Seket meter. Kita mari sih okor de mabun. Karena sekalian lagi, Bos. Ganti mabatus mabun. Coba nyorot pole ke laut. Teku mabun. Berapa, Bos? 200. Berarti lanceng ria, mau 200 sebitek. Kerle berbos. Denda mabun. Iya, eret kita morja. Ngalah berapa meter mabun? 2,5, Bos. Oh gendina mabun. Sempet de mabun. Siap. Dulu, Bos. Mau pikir belati rongku kagak mabun. Arah apa, Bos? Iya ceng dua kawas na bohar mabun. Bangun kaki mabun. Duh, jek kaki, Bos. Walaupun bohar ya tak aduku engkau lambe. Bohar ya ki anya matang rakyat. Ben sambinah neng dusun beri keruah. Masuk bedeh neng ruang lingkup kelebun taman. Arte no mabun. Arte naruah, Bos. Sapa apa seteti kelebun neng ti setaman dia. Dia sewajib abangun untuk menyaman dek rakyat itu. Cek sampai kelebun dia memandang sebelah mata dek masyarakat te. Sekapinah pandang pada. Ya ngerokok, Bos. Terima kasih mabun. Gila dia kok ki anu ya. Ki kaade mau lihat terus istirahat tuh. Oh mau nih mabun. Iya. Bos, kini di mak lagi. Ngokor jalan har. Jalan saya di masih okor ji, Bos. Jalan kan kaki rohar. Tak pada dong ku kalian. Anu jalan pas tak atau ranjang kau dulu. Tak amit. Mel samel. Apa kelebon ngolok? Beda apa mabun? Ya gajin Mel. Oh, sekelangkong mabun. Minta tolong balik ko ni Aki Mel. Pas nyaraki pelaku boleh ya deku saala ko ng dusun berika. Oh, siap mabun. Jalan lah berangkat Mel. Iya mabun.
Kakek Mel, Iya, Lek. Kene ro soro kelebun na. beda apa ya? Bi kelebun na kakek soro desa. Setia. Iya, sedih, Lek. Oh iya lah. Iya laling kau kintar kon temat sapa. Oh iya ya. Maafur, nak kalau ibu nare parlo kangko. Kan beda apa ya? Apa kan urusan pese? Oh jelas ada urusan pese ya. Kaki Lik. Iya bun. Tunjuk dan nak. Arok alik. Iya bun. Kaki deku tadi lako. Iya bun. Beda apa? Engkau deku andi lako. Terongas pala jalan sebeda edusun beri kerua. Teti bingko kakek terok ibetetia ketua untuk ngawas neng lapangan. Lapor. Tugas siap dilaksanakan. Tak sempu beda apa Lik. Mun bepes pas kayak siap. Iya mangkan bun. Mun tak ada iya. Pas apa sih ngerokok ah? Ben boleh laku dia. Seberpotensi mulai pese. Bukankah begitu besti? Iya lah penyangga Lik. Saya nggak le, tunggu dah ku. Oh siap. Bel, karena saya tidak beton jes, mereka kuat. Siap, Lek. Ini siapa orang roh? Siap, Lek. Ambu. Terus lagi, muntro tak coba. Apa har? Pacekel syarat tenaraan. Kan beda apa? Oh, betina kakelik, senak ngana abang ngoncelan itang kawasan. Tapi, amit kangko. Iya lah, apa sih yang kau kena suruh ke bunda? Tak bisa. Pokoknya cekik terus lagi, muntro dia tenang. Ambu gelu. Lan bohar ngamuk reh. Mayu, mulai gelu. Ken awas ya, mun pakun cengkal abang undina. Tak burung ibreaker sebanjir bendera. Maklum oleh Lik. Gawat, Bun. Pokon gawat. Gawat apa? Bohar ngamuk. Kan beda apa bohar? Mi pas alarang jalan gaspal. Tunggu di nalik, nyari bohar. Cabut. Oh, betina berdiri nak kaki har. Ceki mengeluar are, engkau tak acara ke dena. Engkau atanya alasan kaki, arah pema alarang kok ngaspal jalan. Kakek ku tak siapa orang dina pun. Sebagai kelebun, seharusnya kakek amit ben aram pekang kok keangku ngaspal jalan juga. Karena dusun beri kereta kawasan. Kurang tepat alasan kaki har. Engkau curiga, kemungkinan alasan kaki ya berdua. Sepertama, kakire andi sepat dendam ke engkau karena lambe saya dukung kakire kalah. Ben nomor 2 Polan Riah hanya proyek. Kengak har. Roben ikun cuma jalan kakek, tapi jalan orang banyak. Ben pole
Orang ingat kaki ya, seagabayan kampung tak maju. Kun ragara politik, atang-tang arek lawat megawat. Enggak orang bengal tade tong gele. Saya nggak le deku. Mon ki aganggu, cek nyamai gele bener.